Myntri Rangbah ke Jylla kontrak ke sangma menta kasngi ula Plie ya ke Ïing Skul Mount Hermon English School kabalashna thamai ha Mebitpara hajandalu ha ka program kabala penlong hamadan lekai jong kani ke skul hagani kasngi ka Dr. Mehtab Chandi A sangma ka MLA ka 56 Gambergre ST kala wan baden shimbentalang kum ka semput kongsan yakani ka Ïing Skul bathamai latai da ka jingerap pisa jong Myntri Rangbah ke Jylla Rangbah ka Chief Minister Special Development Fund hagaba ka jinglut ka balong Samla khandai pun 2000 tengka balamang Rangbah ka dalu siana di blok ngatharai bakani ka de ka klipmat ka badai ban sumar ban penlong yakani ka por ka bakham kerpang ulaong ruba kani ka program ka de ka senjam ka basedang ban penurlong yaki jingkular bala clay da MLA ban wanra ya ka roi ka pa ha ka than haba penpau ya ka jingkemen ban Plie ya ka Ïing Skul bala bay tengka da ka CMDSF ulaong ka jinghikai ka de ka rukom ka bapura ka penroi ya ukhna ha ka pule puthi ka mensim ka jingmut jingperkhat bat ka met bat ka net scam bakani ka skul kandon ka benta ka bakongsan ha ka ban penroi ya ka jingnang jing start na ka benta ki khna jong ka Mebitpara bat ki jaka ba marjan Myntri Rangbah ulong ru ba ka pule puthi ka de ka benta ka bala penlet jingmut bahana ka benta ka sorkar watla ka de ka tenat ka badon jing henrei ngidang trei syak jingkla ki ba penkela ha ka tenat Rangbah ki lat kilinti ki ba penbet penrenti bat penkeladur ki ba ai jing mentoy amtang ya ki khna skul henrei wat ki nong hikai bat baro ki badon bentalang ha ka tenat pule puthi ulaong ula batai benia aru halor ki jingdon kam joka fokus plus bat ka rukam pendrung kerteng la kentu ya baro ban pendrung kerteng ha ka rukam thamai ka fokus plus ka Mehtab Chandi A sangma MLA ka 56 Gambegre kala ai jing kranru ha ka ni ka jingelang bat kala ai khuble ki paj ba jong ka shnong na ka benta ka jing kershan ka ba kila yai ai bat kala ong watla ka ni ka de ka jinge kendu ka baning kong jonga bat phi ngatip ya ki jingdon kam bat ki jing jong ka shnong bat ngan le kat bala banyak keren ya ki kala ong Betul biar. Ya salaro ya program tentang mansa amara magapa na simani MLA aruang na main special program unga angni masya depet aru gi sikra depet te amara magapa ni aro angni bimeng ya foundation ba inauguration stone barong theo angni chance kata yan skangapa genkon yan skangapa tentang program rang ko tsinga ungatchok scheme rang ko ba tsinga sanction ka aha deba ba kamrang machut kujainga aro inauguration rang kujainga unigaman bini MLA okani jakmano haida ya program ba yan skangapa program kon tsinga psan election jakmano biaba dentang bia bini program na ribaha angaba dentang ribaha deba apsan de tsinga yan skangapa genkon aro
foundation ba inauguration stone de je stone on amara makapani bimeng aro angni bimeng apsan foundation stone o dongade haida yans khangpa program gen kon oni men namen sna gisikra ni nga angni gisikra ad pette chni bimeng de chni biya kani somoyo chni khato san apsan dongaya biya kani japano yan gndi panggen yan gndi ge panggen oni ge men namen special nga aro anga dengtang mancha Reverend IC Marak aro Plug Managing Committee ni member ang kubanga gisikra tong magchirang amatelnaska Nasyo amara magapa na simang nakaningatsum siniri ba matungo bebe na nga ba ramarang namjadi nga uya andi ba antang riin kuzani gaban ramaku dia nga ramaku riya ba tabat sang andi ba riya nga pa sal sumerang nga ada ruta ha balsi sarang batchok ada ya ramaku nga rigijar utahaw ni gaman obosarang ko nami wijachim di ba da siya nga engineer ang nagamak na nga pon ka atis katso ano nga dengtang mansa dalo ya chol ko rae anga iya ni gaman ban simang na parak na skinga na main important pa nga dalo chugamak ang patio ni purakasyaw na kilometer kolgrek chet tonga ya kilometer kolgrek chet toni ampatyu ni apa cenge 0 kilometer to 4 kilometer yara skangpa package ya package na tsinga crores ni lak sot pridok tangkarang ko tsinga sanction ka jok Messrs Meg India Construction angapa company ya kamrangko matnaha unigaman 0 ni brigapa kilometer na state scheme nga crores ni laksot pri dok ni scheme ni kamrangko abachingjo 50% kamrang machota ha aru yakot nga makang hazagni kodrok snibel sirangosa yako machutna matgen ande ba ya kamrang dalo abachingjo matnad pet unas kangan yako machodat na singaba krengatkin gnigapa mena 0 ni 4 kilometer 3 kilometer na state scheme ni kurajo bonga kilometer ni kilometer kolgrokona yara PMGSYO na paha ampati to Purakasya 5th kilometer to 20th kilometer PMGSY package 3 on apcho hazagni kodrak bri kodrak bongao aru yara AR construction angapa company kamko matnaha chugamak crore chigatam laksot sni chetni contract yani kamrangba aba chingjok nalarangko tariakun esman kingen debara amarangko baino tarigen yan 15% chibonga kamrang dalo machota ha aru yakoba makang belsi me jani hazar gani kodrak dok belsi ni me jao ba me jana skang contractor machote ongen nebia aganega da syanga PWD ni sini officer ang donga anga da syo aganega chim PMGSY ni tangkarang chung jaude panoba extra nalarangko shouldering rangko retaining wall rangko thari dakna nanga ode ya kilometer bongauni kilometer kolgrokona PMGSY ni scheme baksa anga state ni scheme ko ba nanga ode anga odapken di ba quality ko mamangsalo ba compromise ka na be namgapa quality o rama korakyo na nanggen ong jaude officer ang ni against ba aro contractor ni against ba nga de action again uniga man nga engineer ko ba mola skinga ya ko na me monitor ka po kilometer kolruk sauni kolruk chetona yara PMGSY ba napcha aro state scheme ba dongja
Unigaman iyako chinga World Bank ko chinga iyako napatjo. World Bank ko ra international fund rang bagapan songoni chinga tangka pesarang ko matbainga. Unigaman ya ramako na batte aro dal batte chinga naman gen. Yanira crore so tok ni scheme. Kilometer kolruk sauni kolruk chetona crore so tok ni scheme. Yada o DPR ko tao sa taringa haida March jarang mo sa chinga kamrang ko award ka naman gen aro haida April lang ni sa kamrang abat singgen ende ba yani scheme ko ba chinga talo tikap ka so aro ya sorok ni kamrang ko ba dalo wa antang atchongi nikpae gario atchongi nikpae baditan ri na dongdaking ani ma sina ma naha aro nga chenchen na simang song ni mandirang dia ko de salantin ri rurae basakon ya kamde ongge nene niksem soe dong swing na ba dongeng acham jibong bo dalo ya ramarang ko ri ba chinga ya ramarang kuni obostarang ko ba nakna ma naha ya ba dengtang mancha chingna ma siani ongchong mota dalo ya chonbe pa school ko oprakani ongingon CM scheme ni kita lakponga hajal sus khudok kosan manaigin si mong oba Reverend IC marak talo ya tatla poprakani ko takinga aro anching ni ya education department ni obostade state to namen obostade namade ong jainga talo bang namgapa school rangan Shillongo aro turausan tungainga college rangba school nok rangba Shillongo aro turausan bang chatro chatri rangan dalori na matninga songrangode anchingni songsarangode na simangni githamode dalo schoolangni obostade namade ongkujenga dalo teacherangni problem rang bang aro school nokrang bang an namgijarang dongkuinga aro bang school rangon anching nakna matninga chatro chatri rang na men khomiinga padiba school rangode saksaba bicarangkon manjenga yarang dengtang obostarang ni asel dalu ancheng dakabarangko nakna maninga aro ya diakba obostarangko nakani aselon CM nakya obosta ko masie ya bang dakna nanggani ko nakki education department ko na men review kainga aro dengtang dakna nanggani ka ba kamrangko wa dalu niatinga Uni asel sa cheng dengtang teacherang ni problem rang ko ba wa dalo tikap ka deficit school teacher na edok school teacher na SSC school teacher na dengtang ya problem rang ko wa dalo niya tinga aro makangchi ya dia ka ba kamrang ko na main yat ken chemo osa anching ya teacherang ni problem rang ko botne ko solve ka namgapa school rang ko chalai na man gen chemo osa talo school rang ni obostarang namchongmot gen Sir. Oh, sorry. Thank you.